Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Toquinkiri Marcachiri Nakana denuncia Amtaunaka Utkatapatja oficialismo Xankiri Markilpi Negasa Parekiwani Utkaspati Maikta Unakasu Kamaraki Oktauna Casa Kamachi Kalkaunika Kamukamarika Mawara Postulación Ukahasare Atalis Asino Unyantia Praki. Kuriam te kurunakana walpa y chanchan nekapajil hattawa yukamakipanja gobierno Xangui Negasa Parekiwa Akuyantia Unekapach pa comerciantes al gir Nakatakuyantia Sani Utkitkan Waltau Negasa Sino Ayatia Praki. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Uxanguina Campiu, Camaraki, empresa de industrialización Uxanguina Campeja, Amta Parekiwa Machaca, fertilizante de Uria Ut, Eaña Ucamatas, Kinakawina Campi, Marcasana Chica en Yasniataki. Ministerio de Salud Uxanguina, Amta Parekiwa Chuquiego, Marcataki, Pesca, aceleradores lineales Ayucanaka, Alaña, Ucamata, Cáncer, Usutoquita, Marcachirina, Carutu, Cañataki. Collasuyo Marcasanja yacimiento de litio Uxanguina caja Amta Parekiwa filiales Taquetoquero Uteña Ucamata Asquincama baterías de litio caja Marcasana Luras Niapataki. Altupata Marcanja Consejo Municipal Uxanguina caja Nierekiwa Payir informe Uñancheo Maimara Irnacao y Toquita Ucamata Pachu Uñancheo Uneja Yacina. Alcaldesa Chapetón Marquil Pireja Amtarekiwa Altupata Marcanja Estación de Bombero Utajayan Jutiri Pacal Gurus Atacata Febrero Faxina Ucamatas Kinakauna Campia Marcana Chicanchas Niataki. Defensoría de la Niñez Uxanguina Cahamta Parekiwa Operativo Sorpresa Uñaquipa Unacampi Chicanchaya Terminales de Busa Yucatoquinacana Ucamata Janualta Unecajo Wanatoquero Hani Uñanchas Niapataki.